Pozdrav youtuberi, pozdrav gameri, danas u ovom videu ću vam pokazati kako skinuti Minecraft, znači Team Extreme Launcher, ali to će imat nekad crash report, ali kad vam se to pojavi samo deinstalirajte Minecraft i ponovno ga skinite, ali kao setup. Znači ovo skinete, znači s ovog linka, link će biti u deskripciji. Otvorite taj Minecraft RAR, znači ovako, izbacite, znači hoćete imati Minecraft Launcher, i idete ovaj Minecraft Launcher X, samo prebacite van, to jest na desktop i uđete, samo ga pokrenete, samo pričkate i evo ga. Znači nemam setupa očito, da se nešto nema setupa, zaboravio sam, ali ja sam uspio prije oko 10 dana, mislim da će, i možete ga preimenovati, ja mislim, sad ću ga, sad to mu, i sad update launcher, sad snimam ok, i onda vam ulazite u launcher, ok, ušli u launcher, taj Minecraft launcher, ajde više, i ako vam bude pisalo nekad crash report, jednostavno ga izbrišite Minecraft i onda idete opet na taj link i downloadate. Evo ga sad, recimo nekako ime, to nije važno, evo idete play, ali trebate nekako drugo ime. I tako, to bi bilo to, ništa, vidimo se u sljedećoj epizodi.